Shalom hubata haganupan Bapak Inang. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu kuma bani Bapak Inang na mengikuti kebaktian live streaming GKPS Jalan Sudirman atau ijabe mengikuti kebaktian setuan tama tontong nama masuk kita jana bui madalan kebaktian ta romban hubani harus ini tuan. Bapak Inang kita ganupan, porli patugahan nami, bani tuga-tuga nami, ase hundul mah kita tetap, bani hundulanta, na doma ibain nomor, sesuai dengan nomor. Napa dua kon, ase tetap mah kita memakai masker, bani kebatian ta iga gereja on. Jangan ulang lupa kita, bani kebatian minggu depan pe, tetap mah kita mengikuti protokol kesehatan, terlebih mengukur cek suhu, pakon cuci tangan. Bapak Inang kita ganupan nalako memasuki ibadah ta bani kebatian siang ta sadirion ase riak ma kita jongjong. Mandoding ma kita bani doding haleluya nomor 36 ayat 1 ayat 2 pakon ayat 5. Ibagas goran ninai bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tonduina pasing, sito palangit pakon tanah on. Amin. Luar mahanima hun horbangan in, pasir sir dalan bani bangsa in, palumbang dalan in, padauh batu-batu, pajongjong mamandera pertanda bani bangsa-bangsa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Martonggo mahita, ham Tuhan nai bata bapa nami na inagori atas. Terima kasih ma sombah nami hubamu,
Haline doma isuruham anakmu Yesus Kristus huban nami jolma. Ian kon hamma uhur nami haganup na martupuon marhite iton duina pasing. Aselambin manggolu hatamu itongah-tongah nami. Jana aselambin ihut kon hanami hatamu. Anjahalambin itanda hanami dalan pakon hasit tonganmu. Roh maham hutongah-tongah ni partupuan on. Puhoy hamma uhur nami. Ase tong-tong sir-sir hanami mangalo-alo paroh ni anakmu. Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hundul ma kuria. Pandoding kita kembali doding haleluya nomor 42 ayat sada pakon ayat 2. Riap ma hita jongjong. Martonggo mahita, sopot kon hita madosata hubani Tuhan nai bata. Ham Tuhan nai bata si mada sagala na adong. Si boto haganup anjahan nai bata parpitor. Ia jari ham doha nami ase makamalas kon pasu-pasu nadop ipaondos ham huban nami. Tapi gati dulang ia sonangkon hanami si bere-beremu. Jana ia jamkon hanami do gogoh pikiran sonai age uhur nami sandiri. Laho masuhuni surah-surah nami. Jajat na hurang podas do pangarapan nami martambah sinadongan. Gabe ipindahi hanami parhitean na sotiba dalani. Lang homa ipake hanami panorang na binerum in ibagas gok tanggung jawab. Gati dololay hanami laho mangindahi. Halani mamparayak harta na laho salpuin. Ham Tuhan, mar pangulaki maurmu mangida haganup dosa pakon hajahaton namiin. Hartuki ham maur nami, asa ulang inunut hanami be makorjahon dosa pakon ganup na jahatin. Topa ham mauhur na bayu marhite tonduimu. Ase tongtong hanami manggoluh ibagas sapitoranmu. Ibagas Yesus Kristus si pagoluhin. Sasap hama dosa nami. Anjaha jalo hama tonggo elek-elek namion. Amen.
ulang ho mabiar, ay ahudo si paluaho, domma hudilo goranmu, ahudo si madaho. Tapi domma iparjabolon ho ahu marhite dosamu, domma ilojai ho ahu marhite hajahatonmu. Ahu sendiri pasalo sehon panlanggaronmu halani ahu, anjaha dosamu sengbe padingat dingatonku. Ibagas holong ninai bata, domma isasap haganup dosata, halani ai, pataridakon hitama tanda-tanda ni pargoluhan na bayu. Hasangapon ma baninai bata ibabo. Amen. Kundul ma kuria. Mandoding kita, umbani doding haleluya, nomor 230 lalu. Ayat sada, ayat tolu, pakon ayat opat. Huria hinaholongan ni Tuhan, riap ma hita jongjong. Saksihon hita ma hapor saya untain, songon nasinaksihon ni haganup halak na por saya, bani sap tanoh on. Ahu por saya bani nai bata bapa, par gogoh na sotarimbang, nama no palangit pakon tanoh on. Ahu por saya bani Yesus Kristus, anak ni nai bata nasasadain, Indo tuhata, natinubuhkon ni si Maria, sanggah nape haliapan, marhitei tondui napasing, nama naron naparngit, bani panorang ni si Pontius Latus, ipar silangkon, matei anjaha itanom, turun hunagori toruh, mulak manggolu humbani na matei,
bani Ari patuluhon. Naik ku surga, anjah hundul isyamun ni nai bata bapa. Pargogo naso tarimbang in, hunjai ma ia mulak magira. Laho manghumi halak na manggolu, pakon nadop mate. Au por saya bani tondui na pasing, bani kuria parsadaan nama pasing in, parsaorani sagala nama pasing in, bani hasasapani dosa, bani parpohoni akula, pakon bani hagoluhan nasadokah ni dokahni. Amen. Hundul ma kuria. Pandoding mahita, doding ta, bani doding haleluya, nomor 30 sada. Ayat sada, pakon ayat 30. Paima ipotugakan nami tingting bataganupan Bapak Inang sunagi niumbah nama puso songon natakas bani minggu nasalpu doma tingting ko kita dan asa dari ope doma tingting kon rap marke baktian minggu do pakon hita kebaktian minggu pagi nasogut sunagi kebaktian minggu siangon Aima nyombah tahalak si malungun na kuliah iusu. Ini. Jadi bani penorangon siul sadia pada skon doding pujian tengah-tengah ni kuriata. Alani ai ben nasyam nyombah nami na hunusu asye berema penorang ben nasyam la pada skon doding pujian.
Orang subat taganupan Bapak Inang pokon kawan-kawan nama poso. Jadi John ipat tanda nami diri nami humbani keluarga besar Ikatan Mahasiswa Simalungun Universitas Sumatera Utara. Ijon Homa memperkenalkan diri uranku Eko Arianto Purba menjadi Ketua Panitia Natal Ima Susu tahun 2021. Jadi Ijon Hanami melaksanakan bajar untuk menambah nada nami laho melaksanakan Natal nami namarianan IGKPS Sion waktu ini Aima tanggal 27 Desember tahun 2021. Jadi Ijon Arab Uhur nami Bani Nasyam Isapati Nasyam nami laho mensukseskan Natal nami akan dilaksanakan. Jadi mungkin Aima saha pembani nami hupaula pembani MC. Tingting atape tuga-tuga hubata Minggu Sadarion 12 Desember tahun 2021. Bataganupan Bapak Inang
nagi nyomba nama poso nomor kebaktian di gerejaun pakon Bapak Inang nyomba nama poso nomor kebaktian di rumah nibe naman dihuti live streaming na perlubi khusus kubani hita na i gerejaun nomor kebaktian songon natakas na kunai bagi hita tuga-tuga ni nyombah ta mahasiswa USU Medan ay mahalaksi malungun luma ipasir-sir sedia bajar lebih ni gerejaun asi kap kita ma Bapak Inang hadirot tetene manduit kon bajar na ipasir-sir sedia ay dalam rangka keperluan untuk dana perayaan Natal nalaho yadang kun sedia ibagas bulanon siluk kuli keluar kebaktian minggu siangon asi songon kebaktian pagi na sugut buis doganupan dahil nakunay sukun masih mabuis ni kunay roh peusin ini jadi gusto kita mai ay namar kadumuan hujay na paduahon tigding paduahon sihol marhajabuan sihol manjalo pamasu-masuon marhajabuan do nyombahta Aima Alexander Putra Damanik nyombah ni Bapa Situa Doktorandus Joni Hotman Damanik pakon Inang Situa Doktoranda Rosida Boru Pardede un sektor pitu Kuriaon pakon Sali Marcelina Boru Siburian Aima nyombah ni atape boru ni Bapa Ramses Siburian pakon Inang Murniati Boru Matondang namar kuria i Gereja Betel Injil Sesepuh Immanuel Pematang Siantar pamasumasuon ya dongkon bani hari Sabtu naloro tanggal 10 Desember 2021 pukul 10 WIB i GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar namar hodumuan bani sihol marhajabuan tuga-tuga na perlobe khusus kubani Alexander Putra Damanik pakon Sali Marcelina Boru Siburian anggoro John khusus kubani Alexander ngolang roh kubani orang tuani situa nami situa Doktorandu Joni Damanik anggolang roh kumani hubani pengurus sektor pitu ase bani hari Kamis tanggal 10 Desember 2021 pukul 14 WIB asero ku gerejaon Alexander pakon Sale Marcelina nalaho malaksanahon bimbingan konseling pranikah na iban honni panditata salinari Kamis 10 Desember 2021 pukul 14 WIB roh ku gerejaon melaksanahon bimbingan konseling pranikah asih diingat mai ngolang roh ijon yang bersangkutan khusus kubani sektor pitu asih pasingat mah kubani keluarga yang bersangkutan na paduahon khusus kubani tuga-tuga sihol marhajabuan khusus tanggal 10 Desember 2021 asih hubani kedua belah pihak keluarga Damanik pakon Siburian asih mandihuti acara pemasu-masuon tetap dope mendalankan protokol kesehatan bagas na benar aima na marhodumuan hubani ting-ting sihol marhajabuan na paduahon hubat taganupan Bapak Inang anggota jemaat Kuriaon Bapak Inang Nyombah Nama Poso selaku anggota SIDI baninalaho mangalo-alo pesta perayaan Natal perdikatan bani pertuni Tuhan Yesus Kristus tahun 2021 sekaligus nalaho iujungi hitama tahun 2021 sadalan bani jadwal ni kuriata bani hari Minggu naloro
tanggal 10 Desember 2020 sada, panorang kebaktian minggu pagi, minggu siang, minggu sore, benotama horja bagal napasing. Halaniai, bataganupan Bapak Inang, nomba nama posong kota Sidi, ase pasir sir hitama, hadirota mandihuti horja bagal napasingai. Kebaktian minggu siang, bani tanggal 10 siang, masuk jam 10. Ini, dia bilang pala terkisah-kisah kita nalaumar kebaktian siang masuk jam 10. Khusus kubani piket hari 10 siang Desember 2020 sada. Gomos ipa sikat kanami. Sektor 2, Sektor 5, Sektor 6, ase dipersiapkan, ase dikoordinirma petugas-petugas dalam rangka mengurupi penditata bani pelaksanaan horja bagal napasingai. Ase icukupi ma petugas domu hubani hasomalan bani pelaksanaan horja bagal napasingai. Na mangihut Bapak Inang kita kanupan aima ting-ting tambahan. Na perlobe ting-ting maruzung golu. Doma maruzung golu bapata aima Jan Risdo Sumbayak. Na hinabaluon ni Inang Nelly Borubarus. Ibagas tutup umur 56 tahun, nasogot jam 6 pagi, Minggu tanggal 12 Desember tahun 2020 sada, hun sektor sada Kuriaon. Iswanhon berita menyusul. Ini, jadi rumah ni saninaai pasdo ilobeni kolam renang detis. Ase tonggok kita, agenupan kita pagurini Kurion, saya dohar tinading ni Bapak Ai, boy ibagas na tabah, sabar, bani na menghadapi na masa iperhadapkan bersedia. Aima na parlobe ting-ting tambahan, na paduaon. Khusus kubani sektor sada, sektor 2, sektor 6. Aima niombah na iperantawan. Sadalan hubani tugas-tugas na siam, bahwasani siul adokonokon pendidion i Kuriaon. Domu hubani panorang 10 siah, Desember 2020 sada dong horja na bagal na pasing, sehingga irencanahon dong pendidion tanggal 10 siah Desember 2020 sada igati ma haganup iban ma pendidion bani hari Minggu tanggal 25 Desember 2020 sada. Salinari khusus kubani sektor sada, naun sektor sada, naun sektor 2, naun sektor 6, ase diingat maai tanggal 10 sia igati ma gabe tanggal 25 ma iodongkon pendidion khusus kubani nyombah na iparantawan. Sonaima ting-ting tambahan bata Bapak Inang kita ganupan badi hagarucukan horjain. Tetap kita marondos sebagai Tuhan. Ase jorei horja aya ganupan meretehon ni aima pangrupion pangajaran Tuhan tonga-tonga ni kuriat tahun. Martonggo mahita na ibabanhon ni nyombata seksi sekolah minggu. Ondos ma bani si Bontonggo. Pasada hita uhurta martonggo mahita.
Terima kasih pakon puji-pujian sombah nami hubamu. Ham Tuhan ne bata Bapa nami, ibagas Yesus Kristus. Ia hapkon hanamido hidup apakon holong ni atemu. Nama kasomani, nama ngiring-ngiring pardalanan ni goluh nami. Ipuohi ham doha nami nasogot nari Tuhan, ibagas nahoras. Iring-iring hamdo lakah nami, rosiboi hanami sada itongah-tongani kuriamu, beribadah memuji pasangapkon goranmu. Marpangindoan hubamu riap hanamion haganupan Tuhan, terlebih lahu manjalo hatamu, nagabe sulu ibani parguluhan nami. Tuhan, iboto hamdo bani sadarion, ibagas pusok ni uhur do haganup hanami kuriamu. Bani parujung golu ni Bapa janris do saragi. Itonggoon hanami ganup keluarga asepodas tarapoh ibagas goranmu. Sonai age Tuhan, buedo namasa pakon nasihol masa sihor jahonon nami. Itongah-tongah ni kuriamu. Ase panorang on Tuhan elek ibagas uduk ni uhur hami mangindo hubamu. Aima nasihol mahraja buan mahasoman nami sahapor sayaon. Ase hama Tuhan namar horja ibagas persiapan ni ganupan keluarga. Sonai dohoma bani sadarion Tuhan, rodo hasoman nami sahapor sayaon. Sihol mengadongkon kegiatan bajar hun mahasiswa USU Medan. Hama tong-tong Tuhan namambere gogo pakon pasu-pasu bani sidea. Aseboi terlaksana kegiatan di sidea na ia dongkon sidea. Age bani ari minggu on Tuhan, sihol ya dongkon do Tuhan horja bagal na pasing ihuriamu. Hama Tuhan na tong-tong mambere pasu-pasu bani ganup kuriamu. Pakon bani haganup juak-juakmu Tuhan. Aseboi torsa ganupan kegiatan Tuhan. Sonai homa Tuhan age haganup kegiatan Natal. Nasihol ya dongkon aima seksi sekolah minggu tingkat resort atap tingkat jemaat. Pakon masing-masing sektor nadong iguriaon. Tuhan, ojur hama haganupan na patut roh bani haganupan kegiatan on. Aseboi sada ibagas nama kamalaskon panramotionmu. Tuhan, posdo uhur nami Tuhan. Lang halani COVID-10 sia manlanglangi hanami makorjahon holong na humbamu. Hubani hasoman nami, hubani haganup kuria na hinaholonganmu Tuhan. Porsaya doha nami Tuhan. Hamdo apunasa bani goluh nami. Martonggo doha nami bani juak-juakmu Tuhan, na adong itongah-tongani huriamu. Pendeta, penginjil, PHMJ, situa syamas, pakon haganupan na mangidangi itongah-tongani kuriamu Tuhan. Pargogoi ham sidea Tuhan, bani ganup pangidangan sidea. Hama na manjagai sidea, mambere malas uhur pakon hajor giton. Martarima kasih doha nami Tuhan. Atap adong humbani kuriamu na marulang tahun bani perkawinan age bani umur pe bani sadarion. Hama tong-tong Tuhan naman ramotkon sidea. Tuhan, age nalau mula pe hanami huntonga-tonga huriamu on. Iring-iring hasomani hanami bani pardalanan nami. Sonai age dosa panlanggaron nami. Uras ham hanami Tuhan. Papasing ham hanami Tuhan. Aseh kami boi haganupan isobut gabi anakmu Tuhan. Ibagas gorannya anakmu Yesus Kristus. Hanami martonggo ibagas uduk ni uhur. Amen. Paima itangar kita hatan ini bata nalau pada seni bapak bani takta mandoding kita umbani doding haleluya nomor 312 ayat sada ayat 2 pakon ayat 3.
Martonggo Mahita. Dame ni nebata na mangatasi haganupan hauhuron. Inma meramot kon uhur pakon pikiran na siyam. Ibagas Kristus Yesus tuhatain. Amin. Horas mawat taganupan. Salam. Terima kasih Bapak Inang. Jalohita hata ni nebata. Ambilan bata bani minggu apen na patuluhon ay humbani sepanya tolu ayat 14 das subani ayat 20. Sepanya tolu ayat 14 das subani ayat 20. Ibasahon hanami John jana dharma iri-kiri konhita ibagas uhur tabe. Marolo polok maho ale borusion marsura ale Israel marmalas ni uhur maho anjaha mar megah-megah kumbani gok ni uhurmu ale boru Jerusalem. Doma ipadao Jahoba uhumni dopakko. Doma isiapkon musuhmu. Raja ni Israel aima Jahoba. Ia do itongah-tongahmu. Sengbe habiaranmu hamagoan. Bani Aryai hatahonon ni halak Bani Jerusalem. Ulang ho mabiar ale Sion. Ulang palopas tanganmu lambin galek. Jahoba nebatamu do itong-atongahmu. Puang 5 si bere hamonangan. Marpangulaki do uhurni, marholong ni uhurbam. Malas tumang do uhurni, mangidah ho anjaha marolopolop. Songon bani ari parjupahan, padahon kudo humbam parmaraan, anjaha paholangon kudo habadoran naman dodoniho. Tonggor bani panorangai marlulu maahu bani namangodo-odoho. Tapi paluahon namekat-ekat anjaha patupuok namerap anjaha paubahok habadoron ni sidia. Gabe puji-pujian apa hasangapon isap tanoon. Bani panorangai buanok hanima mulak hutanonima. Bani panorangai patupu-tupuon mahanima. Ay bahenok mahanima tarbarita anjaha marsangap itong-atongah ni sagala bangsa na itanoon. Sangga hupasuang haadongan nima ilobe ni panonggor nima nini Jahoba. Amen. Naimadasni. Kuria na hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus na siyam na markebaktian igarejaon age iruma. Bani panorangon minggo appen na patuduhonon.
hita maningun marolopolop, maningun marmalas niuhur, langadong alasa batta lang marmalas niuhur. Onma ojur-ojur, hata ni nebata, hubani bangsa Israel panorangai, agi hubatta panorangon. Marolo polo maho ale borusion, mar sura-sura ma ale Israel, mar malas ni uhurma ho anjaha mar megah-megah, humbani go ni hurmu ale boru Jerusalem. Ididahi tayjon inang bapa, pala sampai 4 tali isobut, hata na berbeda, tapi artini dos. Marolop-olop, mar surak, mar malas niuhur, mar megah-megah. Aido sa isubutan namin o kanay, hita maningun mar malas niuhur. Tiada alasan bata lang mar malas niuhur. Halani sesuatu yang diulang-ulang adalah yang sangat penting. Jadi kata kunci na termasuk homa bani ambilanon, na yujur hubata bani panorangon, hita maningun mar megah-megah, mar malas niur. Nahinan hatani Tuhan, boru Sion, ale boru Yerusalem, ale halak Israel, tapi panorangon tujuan dan sasaran ni hatani Tuhan, hubata kuria ni Tuhan, na IGKPS Jalan Jenderal Sudirmanon. Huwatta masonario juro-juron. Halani yang Joni dahita ada kata perintah. Tanda seru. Yojur hita ase maramalas niur. Marolopolop panorangon. Ase hita kuriani Tuhan na IGKPS Jalan Jenderal Sudirmanon. Marolopolop, mar surak-surak, mar malas niuhur, mar megah-megah maita. Mungkin tubuh do suku-suku ni baga suhurta. Sonaha mahanami bui mar malas niuhur. Bagaimanakah kita mampu marsurak-surak? Ibagas madopakon sitaronon naborat. Songon ting-ting no kanay. Kita kuria GKP Jalan Sudirmanon. Berduka marpusok nihur alani hasoman sabor sayota adong na idilo Tuhan day bata. Sonaha si dia buhay marmalas ni urbani apinon. Ang godong humayan tarahita na hurang sehat. Akulata na dumma ibagas na borit na madoka. Bagaimana kita mampu marolop-olop bersyukur memuji Tuhan pada situasi
na ibagas parnaboriton, apalagi ibagas pengaruh COVID-10 sia, na berdampak kubani krisis keuangan, apa adong itonga-tonga ni kuriain na PHK. Naha marmalas nihur anggo katung pelang marisi tene. Bagaimana mereka yang putus kerja marmalas nihur bani panorangon. Bani situasi nasononon buy do hita marolopolop, buy do hita marmalas nihur, buy do hita marsurak, buy do hita marmegah-megah. Tentu anggo di dalam kesuksesan, keberhasilan, semua orang mampu mengucap syukur, berterima kasih kubani Tuhan na ibata. Tentu ya hapok kita do ojur-ojur ase marolopolok marmalas niuron. Sesuai situasi na idopako kita. Mungkin payah tumang maay tene. Kita ganupan jadi ahadu alasatta asibui marmega-mega. Asibui mamuji Tuhan. Marmalas niuhur. Agi menghadapi berbagai-bagai persoalan, masalah kita ibagas guluon. Nah aduh kita boy. Walau ada tantangan, walau ada hambatan, berbagai masalah hidup aku kita hitungan di guluon. Tapi kita mampu bersyukur, berterima kasih, marmalas nihur, mamuji pasangapkon Tuhan nabata. Bani hatani Tuhan, na undus subata bani panorangon. Adung isobu tijon, alasan asibu hita marmalas nihur. Asi tetap kita marmegah-megah. Naparlube. Naibata jahuba. Pada uhkon humbani bangsani. Ipadau naibata hutonga-tonga ni bangsani. Aido membahen bangsa ai mampu marmalas nihur. Ipada ridahkon naibata hidup nihurni marhite Yesus Kristus. Panorang ia naibata mengampuni, memaafkan dosa apa hahurangan di bangsa Israel. Ipalua humbani uhuman, aima perjebulunan, dimerdekakan, bui mulak ku Yerusalem, hutani sidea. Mangahapkon karya Tuhan, mangahapkon hidup niuhur ni nebata, haluahon naumba ni nebata, aido membahen bangsa ai, mampu marmegah-megah, mampu marmalas niuhur, mamuji pasangapkon Tuhan nebata.
dan hita pe panorangon Bapak Inang. Malas ni hurta homa bani panorangon. Hidup ni uhur ni nebata ibagas Tuhan Yesus Kristus. Doma ijalau hita ai. Ai mahasasapan ni dosata. Yesus sirsir manubus dosa haurangatta marhite darohni nama durus ihayo parsilam. Aturan hona uhum hita halani dosa-dosata, tapi Kristus sirsir manaron menderita demi untuk halua hotta. Lani gadup do hita mamboto, upah dosa adalah maut, upah dosa adalah kematian, upah dosa adalah kesengsaraan. Seharusnya hita maningun uhum, tapi halani hidup niuhur ni Kristus ai hitaon jupahan haluakon. Ai mainang, ai mabapa, apakon nama poso, si hamalas konotta bani panorangon. Haluahon nadop yondoskon na ibata, ibagas Tuhata Yesus Kristus, pantas jana talup mahita, marmalas ni uhur, marolop-olop, marmegah-megah, marsurak-surak, walaupun di tengah-tengah kehidupan ini berbagai tantangan pergumulan hidup yang kita hadapi. Adongdo tantangan dihadapi kita. Tapi karya Tuhan yang paling mulia. Mengingat pembahinan itu hanaido hita. Tetap marmalas nihur, marolopolo. Ngolangala ni holong ni Tuhan. Hamaguan magulu taon. Aima si hamalas konota, si olop konota. Ge berbagai persoalan, tantangan hidup na idopako kita. Begalad do holong ni Tuhan na dop ijalo hita. Terlebih baninama sa itong atongan ni dunia on. COVID-19 siya. Bohita jorgit, bohita sehat, das subani ujung tahun on. Itu semua adalah karena penyertaan Tuhan. Paramotion ni Tuhan itong atongan ni Golgota. Halanya hita ngucap syukur puji Tuhan bani haganupan paramotion ni. Naibata sirsir mengampuni hita marhite Tuhan Yesus Kristus. Tuhan do maparlubi memaafkan hita. Hita peo maningun ituntut do bani panorangon selaku halak Kristen, selaku halak naborsaya, pengikut Kristus, meneladani pola hidup daripada Kristus. Nara mardame, nara mengampuni, nara memaafkan hahurangan kesalahan ni halak nalegan. Halak nara mengampuni, memaafkan, hidupnya akan damai, hidupnya akan tenang. Tapi halak si perdomdom guluh ni tidak ada kedamaian. Halani selalu dibayang-bayangi oleh ketakutan guluh ni.
borata niya, agepe lang membuat ageaha. Halani dia menyimpan di dalam hatinya dendam. Halak nasir sir mengampuni, memaafkan, merdame. Hidupnya akan tenang. Marmalas nihur. Marolopolo. Ase aima goluhta. Goluh yang mau memaafkan, mengampuni. Dupai napaduahon. Alasan bata marmalas nihur. Alasan bata marolopolo. Terlebih bangsa Israel panorangai. Aima. Naibata Jehovah Raja Israel. Sir-sir Mariana ni. Itong-atongah ni si dia. Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Aido masih malas konota bani panorang bapak inang. Hasir siron ni nebata marhite Yesus Kristus Immanuel Mariana ni tonga-tonga. Aido si hamalas konota bani panorangon. Naibata Immanuel. Ibagas Yesus Kristus. Totu malas niuhur do anggo Tuhan Mariana ni itong-atongah ni goduta juga no pare. Olang boy ipung kiri atapision. Kalau Allah hadir di tengah-tengah kita, hidupnya akan bahagia. Naibata sir-sir manohu bangsani. Anjahat tading itong-atongahni. Naibata Immanuel. Marhite Yesus Kristus. Ase malas ni hurta, olop-olopta, na maksud ijon. Langit Tuhan halani kesuksesan. Bukan karena kesuksesan. AGP mendukung doai. Tapi bukan itu yang paling utama. Langalani jabatan yang tinggi. Bukan karena kedudukan yang terhormat. Sedo alani bueni duit. Ase bui marmalas nihur ibagas Tuhan ini. Lang sisonon ukuran malas nihur. Halani adong do nabayak. Ada yang berjabatan. Tapi tidak ada kedamaian di dalam hidupnya. Kebahagiaan malas niuhur. Langbui ibuli marhite duit. Seandainya sukacita dapat dibeli dengan uang. Hitaon langbui bimar malas niuhur. Hanya orang-orang berduit lah yang bersorak-sorak marmalas niuhur. Kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang. So naidoh masih balik ni inang bapa. Kegagalan, parnaburitan, tantangan, aipe langbui, mangambati hita, laho marolopolop, laho mamuji pasangap kon Tuhan ay bata. Kesusahan, penderitaan. Bukan itu menghalangi kita untuk bersyukur kepada Tuhan.
tapi na mambahen ase marmalas niuhur, marolopolop guluta, age di dalam situasi yang bagaimanapun. Situasi sukseskah, dalam kegagalankah hidup kita ini? Bui hita marmalas nihur. Ai mamarhite keterlibatan Tuhan di dalam hidup kita. Campur tangan Tuhan di dalam geluh tahun. Aido ase mampu kita marmalas nihur malolopolop inang Bapa. Walaupun kita menghadapi tantangan, walaupun ada kesulitan yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan ini. Kalau Tuhan melawat kita, langadong naboi mangambati hita, laho marmalas nihur, mamuji pasangapkon Tuhan. Age bue si dopakonota masalah, si taronon, parna buriton, usaha tak kadang tidak berhasil. Kita sering gagal dalam berusaha. Haganupan keadaan, situasi ai, lang mambahin hita gabe mandole, lang mambahin hita gabe putus asa bani uluon. Tetapi kita tetap kuat, berpengharapan, tabah, sabar. Tetap marolopolop, mamuji pasangapkon Tuhan. Halani hita yakin persaya, adongdo Tuhan hasomatta, mangurupi jana mempergogoi kita. Ada Tuhan di samping kita yang menguatkan kita di dalam hidup ini. Jana kehadiran Tuhan, kehadiran Allah, lang sebatas hadir tumang. Atap lang pitah Mariana ni itong atong-ata. Tapi kehadiran ni naibata, igambarhon songon puang lima. Seperti pahlawan. Puang lima pahlawan, bahasa Heberni gibor. Artinya berjuang. Naibata hadir itong atong-ata, berjuang. Laho paluahkon Israel panorangai. Agehita panorangon. Anggoy subut pahlawan, puang lima, berarti dohomaniai. Ada kekuatan, ada haguguhon. Begal tumang, nai gambarhon songon raksasa. Jadi naibata na marhaguguhon, naibata yang besar itu, sir-sir, laho mamasu-masu geluta. Marhite lawatan Tuhan, kehadiran Tuhan, itonga-tonga ni goluh ni bangsa Israel, sonaige itonga-tonga ni goluta panorangon. Adong hataridahan ni. Musuh ni Israel gabe ibuiskon. Semua lawan atau musuh Israel dikalahkan. Aido isobut naibata. Ahudo marporang manlawat si dia. Siplah hanima.
anggunay batado manlawan. Siapa mampu melawan? Langadong. Karena kekuatan Tuhan luar biasa. Aido ase musuh-musuh ni Israel. Gabi buis. Jana huwata panorangon ni nang Bapa. Yesus Kristus do hasomata. Marhite kuasa haguguhon ni Kristus. Aido hasomata manlawan berbagai-bagai musuh itong-atongan di Golutaon. Musuh ta termasuk do dirita. Musuh ta termasuk do ay masura-sura ni hurta. Tapi marhite kuasa ni Tuhan. Haganupan sura-sura ni uhurta. Nalang iharusukon na ibata dikalahkan. Gabi adong panrajain diri ibagas goluhta. Apalagi bani panorangoni ng Bapa. Anggulang adong panrajain diri ibagas goluhta bahaya mahita bani panorangon. Tawaran-tawaran banyak. Apalagi kepada anak-anak kami na maposo. Dalam kemajuan kesanggihan ini banyak tawaran-tawaran. Tahu memperseda anak-anak kami. Tapi John, hadirkan Tuhan di dalam hatimu. Hadirkan Tuhan di dalam pikiranmu. Ia na mangurupi, mapargogohi, melawan segala rintangan, tantangan ibagas golutaon. Na ido hita bani panorangon. Kesulitan-kesulitan na sonahan na ido pako kita. Tuhan do hasomata. Agipe panorangon masalah kupiton bukan naisobut ya mungkin akan ada varian baru ini. Anggunay batado hasomata. Kalau kita berserah kepada Tuhan, kekuatan Tuhan lebih hebat daripada yang ada di dunia ini. Tentu kita monang do, maluah do kita. Masalah ni radu kita marhasoman bakon Yesus ibagas 10 tahun. Kehadiran Tuhan membawa perubahan. Perubahan yang lebih baik. Perubahan na lebih jenges itong-atonga di Goluta. Aido subuti John. Lawatan Tuhan pada uhkon habadoron. Gabe puji-pujian pakon hasangapon. Namerap boy gabe martupu di Jerusalem. Kehadiran Tuhan betul-betul mambuan malas niuhur apa olop-olop ibagas Goluta. Ya. Langadong rugita marhasoman Tuhan. Tiada yang dirugikan kalau kita bersama dengan Tuhan. Kita akan beruntung. Marmalas niuhur kita. Anggo riap kita pakon Tuhan. Halaniai jalo kita ma Yesus. Mariana ni baga surta. Ase dame urta. Jalohita ma Yesus ibagas keluargata. Ase tenteram, damai, sejahtera, harmonis rumah tanggata. Jalohita ma Yesus, hadir hok kita ma Yesus. Bani parhorjaata. Ase sukses. Horjata. Tarpasu-pasu. Horjata.
Jalo hita ma Yesus hadir. Ito nga tonga ni parsikulahan ini yung bata. Asin yung bata. Ibere hikmat. Ibere hapentaran. Sukses bani studinya. Aido age hubani niombah nami ya, mahasiswa USU tadi ya ase nasyampe ya mangusagahkon kuasa Tuhan, hikmat dari Tuhan untuk mencapai studi ini ase sukses berhasil bani studi ini. Jangan hanya mengandalkan pikiran, tapi kita harus marondos mangindo gogo nahumbani Tuhan nebata. Kita ganupan halani pertobatan hamubahon niuhur ni bangsa Israel. Bani hatani Tuhan isobuti Jon. Gabi marmalas ni uhur anjaha marolopolo manay bata mangida bangsa Israel. Luar biasa tumang. Marolopolo marmalas ni uhur nay bata hubani bangsa Israel. Hagarung bani berita panupau pelang pala sonay sobut. Ijay sobut dop ididah Tuhanin. Haganup tinopain. Dom madiar. Pitak sonay dosa. Isobut bani berita panupau. Tapi Joni sobut. Dop ididah. Ada perubahan. Adong malas ni uhur itong-atongan ni bangsa Israel. Nay bata. Marulupulop. Marmalas ni uhur. Mangida bangsa Israel. Nah, aduh kita nang Bapak Bani Panorangon. On madagabe perenungan hubata. Bangga do Tuhan mangida hita Panorangon. Marmalas ni uhur do nay bata mangida hita Bani Panorangon. Marulupulup do nay bata mangida hita Bani Panorangon. Atap na tangis do Tuhan mangidah tingkah lakuta bani Panorangon. Unsa ada perenungan mau tonga-tongata. Apalagi di akhir tahun non. Banggakah Tuhan akan kehidupan kita? Halanyai hatani Tuhan pengatkon hita bani Panorangon. Asibui goluhta, guluh namar malas niuhur, jana guluh nai hamalas kon Tuhan. Nah itu otang hitama Tuhan. Ia mana Mariana ni bagas goluhta, ia mana manrajai pikirata, ia mana manrajai paruhurata, sehingga songonojur-ojur ni sepanya. Bui mahita, Bapak Inang, marulupulup, marsurak-surak, marmalas ni uhur, mar megah-megah, bulak kita hun garejaon, majupah kon keluarga tabe, mambuan malas ni uhur mahita, mulak ibagas olop-olop, mulak ibagas malas niuhur nahumbani Tuhanin. Halani Tuhan, marianan itong-atonga ni guluta. Amen, martonggo mahita. Hamba pa namin ay surga. Terima kasih mabamu Tuhan. Doma ipagolpa ipasingat ham hanami. Yojur ham marhite hatamu. Ase goluh nami. Goluh na marolopolop.
marmalas niuhur marmegah-megah mamuji pasangap konham. Tapi gatido Bapa, halani pengaruh hitung-hitungan di dunia on. Bueni tantangan, bueni kesulitan na idopakok kanami. Lang mampu hanami marolop-olop, martarima kasih, mamuji pasangap konham. Tapi hatamu pasingat kon hanami bani panorangon. Aseboy hanami marolop-olop marmalas nihur. Bani situasi nasonaha peguluh nami. Maningun hamdo hadir marianan itong-atongah nami. Ham na mangajari hanami. Ham na maparguguhi hanami. Halaniay Bapa, marianan maham itong-atongan ni guluh nami on. Itong-atongan ni keluarga nami be. Itong-atongan ni parhorjaan nami, parhorjaan ni kuryamu. Totak maham makasomani kuryamu Bapa. Ase bui ipataridakon hanami. Guluh nami on. Guluh na totap mamuji pasangap konham. Halaniay Bapa, yondos kon hanami do hulo belubemu. Haganupan kuryamu na ibagas pergumulan, buwe tantangan, si pikir honon, hamma na mangurupi, hamma na mapargogohi kuryamu. Ibagas na mandopakkon parnaboriton atapadong kuryamu. Na sedang yok name atap irawat irumah pe, marpasu-pasu ham Tuhan, kubani ganup usaha na binahen ni keluarga. Ase boy ay membere hamalumon hutong-atongan ni kuryamu. Sunay homado Tuhan, kitong-atongan ni kuryamu, bani ting-ting nokan, dongdo kuryamu na marpusok niuhur. Halani parujung guluh ni orang tua ni si Dea. Apo-apo na humbamuma, apo-apo na tarsulurin ma Tuhan, na mamampuhos si Dea, ibagas si taronon na boratin. Ase totap si Dea marpangarapan na manggulu ilubelubemu. Pasu-pasuham haganupan kuryamuon, seha jorgit, dohum bani naborit-naborit, talubih niombah ni kuryamu pe Tuhan, na ipakorjaan sonayage na marsikolah, hamma na mangurupi haganup niombah ni kuryamu, membere hikmat hapentaran na humbamu, sehingga na marsikolah sukses bani studini, na iparhorjaan sukses bani parhorjaan ni. On Bapa tonggo elek-elek nami, na ipadasa nami, marhite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Paima yondos kon hita galangata, tangar hita malubi hatani lebata, nagabi onjolan batta lahu manggalang, aima natarsurat bani 2 Korintus 3 ayat itu.
ganupna jinul nihurni, ulang mahumbani borak nihur atap halani paksa. Ayah ulongin ay batado halak, namalas uhur mambere. Sonari pendoskon hitama kalangata.
Mahita Jongjong, Martonggo Mahita mangondoskon kalangatta ubani naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami, tardear layak jana naunjah uban nami. Terima kasih mahatanon nami hubamu. Alani tongtong doi pasu-pasu ham goluh nami. Domba ihasomani ham anami jana ipasu-pasu ham. Horja nami das subani sadarion. Sonari ibagas malas niuhur. Rodo hanami mangondoskon buani horja. Nadok pinasu pasumuin. Gabe galangan hatarima kasihon. Pakon puji-pujian nami hubamu. Onpe sejaloham magalangan nami on. Bahen hasangapon ni koranmu. Dan mambain lambin marhataridahan harajonmu di dunia on. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Jalohamma tonggo nami on. Amin. Bamu sadokani dokani awon o Yesus Tuhan. Bata Bapa nami jana si mada hanami natotap rosi sadoka ni dokahni ibagas namar terima kasih Tuhan nami rohubamu halani pambahiranmu bani goluh nami boy horas sanami dasu bani sadarion hamdo bona pakon ujungni sagala na adong nama nontong rosi sadoka ni dokahni namangelek mahanami hubamu pagol paham mahanami tongtong laho pasir-sirhon diri nami maka gulukon holong apa hasitongan nahun bamu hamba pa uhoy ham mahanami marhitehon tondimu hubani hamubahon niuhur na botul ase parrupe hanami bani hagaluhan na sadokan idokan ajari hamma hanami laho mamakehon panorang na bineremuban nami ido mahurmu balosi hamma elek-elek namion amin ham bapa nami na nagori atas say napapasing magoranmu say roh maharajaunmu say saut maharosunurmu nagorito ang osong na nagori atas bereham maban nami sedarion hagoluhan ari-ari. Sasap hamma dosa nami, songon panasak nami. Bani dosa ni asoman namar dosa dopak kanami. Ulang hanami bubay ham huparlajoan. Palua hamma hanami kumbani pangami. Ay hamdo Amen.
manasiam. Jana ulang ma surut ringgas nihur nasiam. Isah ma ibagas tondui. Sir-sir ma membalosi Tuhan ini. Jalo hamma pasu-pasu humbani Tuhan nai batata. I pasu-pasu anjaha iparorok Tuhan nai batama ham. Isondangkon Tuhan nai batama bohini hubamu. Jana maidok mahurni mangidaham. Idok pakkon Tuhan nai batama bohini hubamu. Jana ipasorak madameni bani tondimu. Amin. Horas Mabata, salam sehat.